Tibiyag! Naimbag nga oras yung amin pabagayam. Kit ita, at to'y timay sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastala Tibiyag! Daytantumat na pasig asadot ti kabalay. Iso ati balay nakawarwara. Ay! Hala na. Ay, yaman hindi bagong oitan na. Uy, narod. Kaya tirong marti di sileta. Ang mga no ipuhot nakmanan. Uray siya. Bay, amdita ni nanang. Anya lakit din dagitoy atat tao. Hala ni Ana! Shirley! Rumor kayo man dita! Umay kayo agita limanaw! Ay, jak kaya tirumwar. Uray siya. Bay, amdita nga glaaw-laaw. Unay kamutin Helendrina. At dak pala Jerwar, ngamang manggagkon tilaaw mo. Tanya ti kayat mo nga ramidag! Agkatawa! Umisam! Apay ka di anya. Anya man ti pagkaskas taam. Ha! Daytoy balay! Pasig awara tinasang putak! Anya? Day talaang? Anya day tarang! Sige! Sikan ti agita limanaw! Ha! May sakamot awara! Ay na, kababain ka dagiti karoba ti kanayon a panaglalaaw mo. Bakit? Apay no kontrol mo tangiwat mo Unay kanaya. Ay! Awan bibiyang ti kaaruba kanyak! No. Tawan maitulong da kanyak! Saan ngay suda ti mang pakpakan kanyak! Ampay denggem mo kasaw. Di ta ka man langan. Sigay! Pumanaw ka! Sikati malaan dagiti duang anak mo! Agpapata kayo asadaw! Ay, una yan dagita karuba na kaya. Kanayon dang agapa. Naimbaglakit din. Tanagsardangan ang laaw-alaaw day di ahilindrina. Ay, kastala ti biyag, bakit? Anya akas tala ti biyag. Kastala ti biyag. Tasaan nga amin a tao, ket kas kadata, ana urnos amin dito'y balay. Datang agasawa, dagiti anak ta, ken agraman to'y balay, na urnos met. Iti sabali asarita, natal na ti pagtaangan tayaw. Makapasuron no daduma dagita akaaruba. Sapay agin na sidag ti balay tayo. Kat mangag ko ti panaglalaaw ni Helendrina. Disturbo no daduma iti panaturo. Bay amon irwam mon ti bagim. Anya? Ay, saan na mabalin Di ing kakasarita. Ibaga masan nga glaaw-laaw ta makadisturbo. Mabainak mo ta. Matlagayam. No kasta nga rod, di kalata nagtagtagare. Ay, anya mo tanday ta akaruba. Kaslawan nakam na. Laaw-alaaw. Kayo abwisay! Anya ba yan ng aramito niyaw? Ay, Unay kayo! aday tamanan. Tenggam lata na. Isuntipan na ka music mo. Aguray ka, at daramidag. Anya iti aramidam. I-on ko ti radyo kat i-volume ko iti uray langa. Na! Kas lamang luklo ko dagita akaruba! Itay agong ungetan. Nagpa-music dapat kan iti nakapipiksa. Anya? Makitam ita ti resulta ti panaglalaaw mo. Tapay! Marangrang ti karubam iti panaglalaaw mo. Isoda ita. Tapno di dan mangtangiwat mo. Impiksadan ti music da. Apay di ka pwede mangrik na. Ay! Awan bidyang na kanya! Na. Tasaan nga isuda! Limang taktakan kanya! Sika, Ana! Sayat kang ubeng! Inmove-ubingan ka pailaang ngam kundi lipstick ka! Ay, anay ko, nanang, kinatal na matan. Awan babain mo Kundi papintas ka, kat nakaub-ubingan ka pailang! Punasam ta lipstick mo! Kan sukatam takaus mo! Fitad launay! Ngam nanang, komportable ako kiti kastoy. Sukatam mo no idumudum ko tarupam di tagatar! Sige, uwanan. Hay, si ka Shirley! Anya da ito'y nabasak a love letter, Nanang,
Surat mo daytoy, iti agar-aram kan ka, ha? Kuan na. Agpapaaram kan, ngam imog ubingan kapailan? Kuan na. Saan mo Anya saan? Salbag kang ubing, sayot ka talaga! Tara! Insalsal yung matan ti papiliting iwat ko nanang. Dayta ti ganabam! Surat lang mat. Awan mat dagas nga aramida. Tasamumbat ka pa yun lang, ha? Anay ko! Ako na lang! Sayot ka ngay mo ubingan! Ay na, Rabin, gamawantay lang na kiti anak mo. Imalada ngamin kan ka, anatangkan ti ulo da. Sabi nung nga tati nagturturungan dan. Ay, ingka sa pulan ida. Talaga ngay naksapulan ida. Tasika! Day talang ngiwat mo ti pag-ubraan. Isulat ti mangmangag, makauma. Anya? Hay, Pedro! Di nakman buwisitan. Tano masurunakan ka makitam! Siyak ti masuron kan ka, Helendrina. Gaputawan pa ti panagsarita ta, di ka agung uwit. Anya? Awan pa'y nasaya ta saritan no sikat ti kasangsangok. Kat! Anya ita, ha? Sinanakan? No. Sige! Pumanaw ka! Agsinatan! Ay no, di ta ka manlaangan. Pedro! Agsubli ka! Pedro! Hoy, Helendrina. Anya ka di ti paglalaawam iti rabi Unay kan aya. Unay rabi aglalaaw ka. Oh, anya ita, Belen, apa anak? Pangasim ka di Tanong kastoy arabi kat di kan aglalaaw. Tani, makadisturbo ka. Day tagayam ti imayam di day. Tapno ibagam day ta. Wan. Kinapudno na, kat masuruna kun kan ka. Apay aya akasta ka. Unget ka nga unget. Laaw ka alaaw. Di ka di makapagsao asaan nga aglaaw? Wano agong unget? Ha? Hilindrina, maysa ka nga ina. Ti maysa nga ina, saan akasta ti aramid na. No di kat isuro na dagiti anak na iti nasayaat. Paibagbagam ita kanya. Asa anak anasayaat nga ina. Ket sika nasayaat ka nga ina. Taday tatipot no. Apay, anya ka di ayati nasayaat nga inaramid mo. Ha? Unget ka nga unget. Inaldaw nga agong unget ka. Ay rumor kan bilan. Saan ka rumwar, aging gaadyak maibaga amin na kayat ko nga ibagakan ka. Rumor kan kunakmat. Helendrina, apay no baliwam ti kasta nga style mo, Apay no saan ka kuman nga agong unget. No adadi mo kayat iti kabalay mo. Apay no kasaritam ida, iti naalumanay. Anya? Ibagbagampay itan nga awan sursuro. Kan awan manak-nakam ka. Ha? Naglaing ka gayam bilan. One mat! Iso adenggem ti ibagakan ka. Amaw, saan anatal na ti pamilyam gaputa kasta ti aramid mo. Anya? Kan kita aman day talangam. Lusyang kaunay. Ha? Orno sa manday tabagim Hilendrina. Kan di ka unget nga unget tanalaka ka abumakit. Anya? Ti unget nga unget nalaka abumakit. Oho, nagadukat nga mo man. Sige ka. Amangan no isukat na ka ti asawam no kasta ka. Anya? Isu nga ornusam day tabagay. Kan di ka unget nga unget tanalaka ka abumakit. Isu matlagayam, adito yan tinagawid ang dagiti apok. Tadi da kayaten, ti agawid ija balayaw. Ay, naumadan iti inada. Diyak kayaten ti agawid tatang. Gaputa ka na yun nakakabilan ni nanang. Ideal daw, impungot-pungot nak. Hindi kaya dante agawid tatang. Kayat ko dito balay dalola. Kanataltal na. Awan timang mangag ko nga kung unget. Kasano di na kayo ang taninanang yaw, kat subag kayo mga men. Anya asubag. Nasayat man kan maditi aramidan mi. Kat
agong ungot matlat ta, tatang. Uy nga rod. Apay akas dyan ni nanang. Ungat nga ungat. Awan pa'y alda o saan nga kung ungat. Bagbagaam ti asawam, Pedro. Apay, kaya't nakaday akas to ti mapasamak iti pamilyayaw. Sige na. Kasaritak ni Hilendrina. Ala, bayam pa'y laang dagiti apok ditoy. Sige nanang. Sige, inton bigaten nga agawid ka anak ko. Tanay, rabrabiin. Nanya ka din ay talutlutuan ba kahit? Sopas. Sopas. Wen, sopas. Aya. Bakit? Saan ka kading aglaw? Wano agungat manan? Wano na-schedule mo ti aldaw ti panagungat mo? Wano nauma ka naglalaw? Ngam panagkunak namin kat day giant ti natural mo. Anya? Wano iso maikawak ita. Tadi ka mutin mangeg nga aglalaw kun agungungat. Ay, sumarteng kan. Maikawak nga road. Naluton day ti sopas. Mangisagana ak iti almusal ta. Ha? Ay, wow! Do kayat mo ti mangan iti kinirog, kan agsida iti hatdog kan itlog, lukatamla dagita nakaluban di talamisaan. Ha? Wow! Sige, agtugaw kan, tayalaan kay ti platong. Ha? Wow! Ha? Nakamulagat kamutlatan dita. Agtugaw kan tagar mo sarta. Ay nabakit? Kasta ka kumakanayon. Nagmayat kuman. Naragsak kumati pamilyatan mo kasta. Ha? Nulakit di kasta ka akanayon bakit? Agsubli dagiti anak ta dito'y balay. Anya? Wen, iso ha pangasim Tasan kan nga unget. Ala, magawid tayo ng anak ko. Tanagbalbaliwan ti inayaw. Sigurado ka, tatang? Iti kan nito nga ipungot nakpay ni nanang. Saan akon nga agaw awid iti balay. Dito'y akon nga agyan forever and ever. Ay na, anak ko. Bagbagaam akanayon ti asawam. Tamin na parikot. Ada solusyon na. Nangro na pa'y numapagsaritaan itinasayaan. Wen, nanang. Katda kayo matadwa. Agsingsingpet kayo, wan. No ko na tinaganak yo, adiyo aramidan ti may sa abanag. Agtungpal kayo adagos. Takasta tinasayaat nga anak. Wan, lola. Tulungan yo ti inayo iti trabaho. Agdalos kayo. Iti kasta, saan nga agung-unget. Agsingsingpet kayo. Iti kasta, maragsakan ti inayo. Wan, lola. At dayta, sigurado ang magustuhan nyo tinsaganak para kada kayo. Wow! Adda nga min inted ni tatang nyo ang kwarta. Inted na, tibuo asweldo na. Iso nakagatang ak itinaimas asidaan tayo. Iso dagitaw, fried chicken, bangos aprito, kan nangaramid akmatan iti lumpia. Naimas day tasos na. Wow! Nay, apay asyak tikit kitaan nyo. Di yung matan garawan dagita makan. Kan oray si kapit raw. Kitaan dakmat latan. Maragsa ka na ka makakitakin ka bakit? Adda pa ya mainlawak kan ka ita. Nanang, nagpintas ka ita Nagpapukis kan impariband mo tabuok mo. Katni, sexy ka ita Nagpintas kagayam, no di ka agong ungat, nanang. Eso nga agtulnog kayo kanyak. Tapno sa anak nga agungat. Tadyak kayat ti bumakot. Uy, nanang. Sure, nanang. Ay na, husto ni Bilen akaaruba.
Ti unget nga unget, nalaka abumakit. Iso nga agbalbaliwak man. Hay, agyaman tanaka amirisat. Kasta, bakit? No, anda parikot dito'y balay. Urnusan iti nasayaat. Baban itintay panagsasarita na sayaat. Unla kay, manipod ita, kastan ti aramita. Sorry, talaga. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. Ti unget nga unget, nalaka abumakit. Tampok dito'y programa tayo. Kastara ti biyag! Insurat para iti radyo ni Virgie Baclay. Iti direksyon, Teresa Calay. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Kastala ti biyag! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.